Mnakumbwa se ye mwana velela. Angola vi. Angola vi. Angola zi. Mnakumbwa se ye mwana velela. Tata utulongele nzezi na tete bibliothèque yako. Kasi beno imbandu ya solwa kinganga ndoroka watete wapetelo kapukya zole etini kya voix watete wapetelo kapukya zole etini kya voix tuyantikatanga mnakumbwa seyo mwana yomwanda velela kasi beno imbandu ya solwa kinganga kya kintinu kanda dia bandongo bantu bavwilu kwa nzambi hasi lwatendikisa lusongo lwandiena walubokila mukatuka mutombe yekwiza kupya kwa njutukulu mwanda velela setutanga diaka mkunga mya Davidi etinikia mkunga wa Davidi wa kama yekumi enana tinikia makumole mkunga se mwanda velela wawi mwele wa mfumu bantu balunungu bana wokota tondele kwangeye buwa tambudila yebuwa yika puluswami tadi dia niafunwa kwa mintungi dia yika tadi dia fuma tuele dia kamuna mkunga kaka momo kaka tutenge 118 njila asa 19 njila ya makuma tatu biga twatanga mnakumbwa seyo mwanda velela ya sole le njila kedika ya meni tula siku miaku vantalshami ngeti tantamana mukimbangi kiaku fumu kufwisa ni tsoniko nzolele yungusa munjila za siku dukushuzaku kadi bombanga timami Mnakumbwa se ye mwanda velela. Mama batata. Ye bana betompe. Dantete tutondele mnawawu ya izilwaka ko nsiya ya Angola. Mnalumuke zono. Lututambudi. Lutudikidi lutunuikini. Mamu mamingi mene ya mukulu mokesa. Kade twakini kaka mu fête centenaire. Mu fête centenaire. Mu Brazzaville bageni temple tato ya Pointe Noire ya Sakumu Noir le 27 septembre 1987. Ya Kimpanzu le 30 septembre. Et à Talangaï le 4 octobre. Beto Kokinsasa, tout est le sala. Salle de conférence. Bambou Tabayiza Batoka Kwangola Bamona. L'hôpital. Transibula jusqu'à le 3 novembre. Kunkamba jusqu'à le 24 décembre, bassade inauguration Yanzo Yamintino. Eh bien, bisalubine be wontono bisalamane mo période centenaire. Mo République populaire du Congo dibondo alomba keti l'état le natambudila mo sala timbre. Yazidi ke papa Simon Kimbangu.
c'est vrai l'état congolais wa tamri le salkina bambutan pe bakala kuna batoka kwa Angola papa noni tatanzinga bakala yetu ntwari mwanankinzi una wa mboto unene wa kiesi bobo hunu kyaki tulweke kumbanza ya Luanda bobo nze before lo sadide salu studio momona ngena kanivo betwagonso tulendele tulengolo nzozonga zameni pourquoi so sera bona bampangi mbe beto katone muntu kutukabilanga ko kansi muntu ukabilanga kine ke kavuidi kwa Nzambiani kile ka nzozozo uibeto tutuka mbele situzaleka kansi zina zintungi ya kinsasa kileka kwa mizoko karinze hivyo bana baotsi bakuzileka mna zinzozo zina bamono unu kinzafi bene kukini bubu unu kia ki salle de conférence ine beto konso réunion kuna bafuta kuzisalila banganga zanzambe bakatolike ba protesta bavudi nzozao kansi kwa bata kuzisalila réunion za ba kwa beto futu watamula futu mona kiesi ba compagnie magoto makinsasa réunion kwa beto ebubu Nations Unies kwa kasale réunion ya ni kwa beto l'UNESCO kwa kasale réunion ba kwa beto l'UNICEF kadi zozo organisations internationales kwa kasale réunion za kwa beto pourquoi buba talent tete mna vangu dina de kalanga yeto ba niveau ça c'est vraiment sûr kuma koko kwa la paix bon so mutere mabundu makaka ba fetelo mbelu beto tulo mbelu kwa ngepa ka de nazola kela kanzeno kono nzo ya beno kadi nzoka ya muntu kwa kanzi ya Nzambi nzombo boni ya makanda yezindinga voya sosa ntawi yokele bonso mtele mama mingi mine yami ya sosa nzila c'est vrai pasi ko wanga mono bobu ngizire bobu sadi makama bumpasi papa ya katoka na sabato papa ya kalweki katulende kadia kama zinzoko katulende dia kamboteko mana ba wonso mpasi kansi bitala ndembo kuzukulu tala ko lene mona kiesiko idi adu mpasi utuzenena kari muntu awonso no tunga ngenzoka kalanga ekonomiko nzozo lutatunga sizaluhane kiesi ntangu ilanda tulendele baka exemple mamingi kani zono bantu wezi kuntele mambu pramosi buna babata muina bilumbiabi ngele tete kwa Angola bifutu kambale siba kuntela wondu ke salo kena yami zi dépenses zingilo sala ba mama tamatama senu ntsinsa tamatama senu ntsinsa ni mavungu tupe kwa beto bantu kyade muntandombe mpasi nki bikondolo muna muntu kalle kwa bebyo kwa yani bena kadinge uvangwa ke Nzambi wavanga muntu muna yani kibeni ukikitudi mtoto tamudi kwa ni mokala mtoto yani kibeni malgré Nzambi bobo ngeko kwa Nzambi kasi vote le motomi sema vangu mpasi zakala kwa beto bututele vo tosole lenzila antu makakaba unde akatsentata papa peke mpumulo mamba ona yiri kanga vura mama mpasi mano fati yiri kabona uzi kutuzanguri samoko yambele to yambule mambi
or ka diambu ya so selenge e diambu ya so sa tuzangule moko ludiata kuluzu e tu côté les retraites eh bien bubu tu bongale mi siku tatanga nkan satu zana yami nsatu izi mosi kaka zina muntu ka futu kana kyandu kyan tete muntu ndo ingeye voendiko mpasi lela memvoeti fumu ndele kangiti kila mona kibendi kilen le ndako inkibi nkondolo mayela ngagu mpasi batu bando mituzadiri masava kansi masava mabetu kama yiti ka kima ko inkibi to kondolo ntugiri kuna kinsasa mu quelques minutes gizilu aka ko luwanda mundele yiti ki demna pile e ka mono kelu mo yiti ke makam pile yina inkibi nkondolo inkia relation zi kondolo mo ni nzambi inkia contact kondolo mo ni nzambi bonso mtele mambo mamingi menena ngele bundu mo ne diambo a zola misiku bisalu ebe tutariri mon kana nzambi pe mboyni basona ke niveau temple de Yerusalem be buna de to ngama temple de Yerusalem be buna de to ngama ntini Solomon watu ngadio tungide zinzo zankaka tungide enzo mintinu muna vuma kumole kansi beto tatanzambi kufikide ntangu muje muna kyami tuku de nagana ndede bampangi vo monomos ube ngeyemos wasolele nzila ku yansiku sadi nzila itula nanga nzila sakide mpasi muna mabundu mawonso no di bundi di sundire mpasi bunde tata simoni kimbangu tuku dinagana muna wodi gila kaka vo muntu vuwa nanga yani batikita yani papa diaka muna wabuna dia muna kaka dinagana yani papa diaka yani diaka muna wabuna dia muni mosi dinagana di lebindama embaskina ngbolanda tala ale yiri gidi bon kaka pourquoi diamuna di bunde betu di sundire mpasi diamuna nsuka kalu kuikela dio ko katsitala katutatala mukwene twena tata nzambi wa sala wa tata Abraham batata yowani yeba Petro batutanga ntanguza wonsono basale mfumu Yesu wonu kyaki nkonga utayimbira kizebe mukati bandi na neto nkonga utayimbira ba guitariste ba mama batata nzambo yizo kwa betu kalu kuikela ngodi kwa katsikira kanzambo kusambu deto kana wunu kyaki tata nzambi ngeka tatala nkiuvanga nkiuvova yani ngeka tatala bona tutumene lunde mi siku miani etu mwini performance mane yetu nsatu tamulimo kadiena kwani dia muda mpasiko kuzulu ila kaku ile avion bina imaki mosika mpasi imaki mosika kalulendo muta wotu kama nzila mozulu zulu bweba kona yendelanga ngangu za muntu zisongele fo severe kwa ndakela muntu nzambi utalabanka kama muna ntia mazani kama muna kantando kasi kotele kibe muna ntia la mere yena na yendingi ngangu za muntu ukota mchanto to mogo bako na yendela ngangu za muntu mozulu wantoto montiantoto montia maza donc kizebida ka wuma bale mbokota ko bantu bana ebeto nkibi tukondolo twende no kontwala tukala nezola tutungenwe edi bundu dia tata nzambi mfumoti Yesu Kristo tata mwanda velela
fonso mtele mama mingi mene yeta singina zola tala ko l'hôpital kati boyelo ekna kadi inauguration mo de sola nga kaba kima kimbi ko nzambi ko biya ke kala ko to ke tongo l'hôpital ko na kimbanse ke tay 3h du matin ki ko mukuna bala ko ina en kango go to na bila makon tamata masalu kimeni nga ka tulen lenda ko kansi muna quelques jours nan sadi ko l'hôpital lo kimbanse ke ale to meni l'hôpital bobo ni kibana kona kota bana zinzo zina zia pare zina zuri tulo muna ye wonga ko bakiti fotiki yola est ce que l'hôpital la beto kon la beto kon la beto ko to kabula kwa so ko to mutu ko tala ka futu to sitsa tali do sevre bantu baba nsatsa na yawo idi ado to mesensieto angola to mesensieto kadene de bana pasiko nzambo na ko sambu deto mpasi zene na sevre kansi bonso bi muy nanga zuzi ko na kimanse ke zuzi ke tatu lungena zono lungena wonu pardon eh bien bu wante la vozi conteneur za izile ezi radio ye mabem pila mon pila yakuna l'hôpital zizidi alors baba ta sala kona ba moy niveau papa bi mabina kilo binina e lo sito kala yezi gru mudia nanguna kan si papa kana no wan wonina bantu siba kala ngolom salbi kankaka kele ka zuzika tato ina vuanda kona bia mona batul fi machine fi mosfafioti fot fa voisa kone fi ke magan ke kala ina lena mudia eka fi machine fin ki fi sala machine momo yanu nanguna e conteneur yo ya kala vo madio c'est 6 tonnes ni ka kwani e kima ke biska lenda ke ndiska lenda ska diamu etu muini bizitu la ondamu paka sena wo nangu nikyo e kama ke fet na te 6 tonnes situ muini va mdiamu mambo mana man khotele muntu kima ke fet ki neti situ de pele ani ka kwa ni nangu de madu to nata kima ke 2 kilo wala tule kana pedinga le kon dala container za sitatu wuri za nangu na wuri kuna kiati ke kunanga angatu salu ke sidi ngatu ke ko ke zinde ndiko utakona yendi gya to mane ke voza kansi ya ne kono nangu ne bima bia kilo kempele yina kima ga fioti kinete kilo kina pale leo wele be file kuna kubivulo mfuna kutotari ni mwana kimwanda swaswani mama nzambi mama musima mbote nzambi waiza kwa beto katumuni wonga ko tukala yengolo muna bisambu zevo nzambi yetu sika tujirikila beno da kazi ya Paris na sizi za kwani to zola na kaka ngabantu bakulu muine boba tadidi pila mosu utina kisalu kine kisalmane bien boba widi ko wanda pe l'hôpital tuzi sala inauguration mais so mabatu mazibu kidi bien bubu nsatza uzei mais alors pourquoi kuna katunen na est-ce que tu ne vas faire c'est bien pelayina mais c'est juste allez-y mais c'est juste puisque nous n'avons pas l'hôpital la bête mais alors mais vraiment ben non il y a des mamans batata mambo mo lolo na yeto ma mingi sito mo kana yeno mo quelques jours ngena yeno koko to sala inauguration abe bosu kona futu ngele ikesi kadenti di sala fisalo onso bona bodil dalo mbolo ngaya mbula mwanda vele la kakale yebetu kwa Angola luva mo koni kuisa yami kinatama kyankako kadi vantoto luva mo kuzulun kembo kansi nkembo pe futu kuzo betu kuma kadi mbeti nsuka madu yanja
zuzikine sere kulu tangi sadi ambudu dio beto mbandu yanja beto mbandu yanja kumana kalo tangi se to ko mawon tata nzeze to ko tata passer mungonda janvier mon yakala ko le 10 beto mbandu yanja to beto mbandu yanja tutange batata passer beto mbandu yankwa beto mbandu yankwa bo sitare timuna misiku kuna mina mitenje kwa ndodo kodako na misiku Buguse tutanga mosiku wa tutanga mama kwa tutanga ya makumode tini katete mukungwa sei mwana mwanda vele nzambi wa mambo mama wa wata mone ya vanzambi yaku yakubaki simuchi ya kinanga nzo ya kinanga ukala ni nzambi sankaka imunoko ukivangilani tekiko kakifwani kya lekwa kena muzulu ovo lekwa kena va ntoto vo lekwa kena mlango kuchi ntoto ko kufuka minani bioko ovo sadila bio ko kadi mono ya vanzambi aku inzambi akipala ivutu dilanga mambi mama sen landu mbana na te yembandu yantatu ye yanya yembao bakumbelanga ngala mbandu yankwa beto mbandu yankwa munkana nzambi ya mitata nzambi sikagani tumbu tuka kwa bana yemase tuka mbandu yantatu te yanya bunaka tele to matangula dia ko umana kufuka menani bioko kusalilani bioko kadi mono yave anzambi aku inzambi aki hala ivutu dilanga mambi mamase landu mubana na te yembandu yantatu yeyanya mubaru bakumbelanga sinikala mwene eske beto kunsia tumbu twena ubenga tunki puisque be lutervo beto mbandu ya me bona lutel beto mbandu yankwa bubu munkana nzamba televo siba vutulle landu tuko komase yebana tuko mana madanta teyanja kwa baba kumbelanga donc beto kunsia tumbu twena batata boy lumwini diambudina beto kunsia tumbu twena Kunsa tumbu twene bon c'est sûr vraiment si amala to makolo sasane ndiambo malgré fin tango ka fiya ko woniki ba mama di ngala nge tata passer do ko deko tegete di ngala o muntu bukasumuka wa monen soni mumona ne yemfumwani boy kavanga tinini kuna futa wale swama kadi zizikiani kakyazola de akamona mfumwani ko zizikiani kakyazola mona de akamfumwani ko nsoni kadi mambika venyi ko sentu muna swama baswama ale nzambe wele ya dambe heve ka ko lekana ndio kile ka kwa kutet kilo le swamina nkati papa mokumwana nsoni kuma katika tuvueti min leleko tu kakina ya luvangila mbakon sulu zaba vukana na leleko tata damu ya no akala ye ilude de lovo va musonga vo emfumo mbene mama ndwangane ya ndumvidi senzila ndo kiade tata nzamba mona kiade mo yidike muntu mona kifani kiani kadi wonso be dakese tewlo nga ba mpangi zetu ba portugais di amudina to makala yawo ndo beno bando be ngana kala fuidi ko kalu lendi kala ngango ko to londi de amudina gananga kutufinga bando be ba makako kutufinga beno bando membe kwa makako lwatuka kati batata ye mama yenge muntu
ye makaku nano teka yilama ye muntu ye makaku nano teka yilama bene bambu taw kala to men zabako yambela to makolo yola tete mote ye muntu yenkima makaku lion pakasa mbiza maza maza mtoto nkibe teka yilama jete ko ye bon ngai jete ko ndole ya tekete zaba ye muntu ye mbwa nano teka yilama ye muntu ye mbwa nano teka yilama katukenu beno de ko usala bata peleko bon chorale central longano no tumfutu bena ba wonto no ye poya wonto no ye muntu ye ngulu nano teka yilama beno de ko kanima korekyo ye muntu nene tavo ye di bata nano teka yilama amono muntu moni tabari kaka mono mama kaka iwa angele ko ba mama afaki ko tudayere sentura papa ko fakyo ye yenge ye nsusu nano teka yilama amono muntu bene ba filotise bene ba fakyo ko no kizebe mo ko tisula lenda ni ntudi kaka baka kya wonzo ko kudi swamela ngudi za mono bene ba mama mononzele ko yola ngeye kiula nano teka yilama mono muntu mbaga manikaka donc ngeye muntu ekibulu nano teka yilama c'est vrai to tomene de tanga mon kanda wa nzambi lemu gente nzambi yidikile samwane kyan zole yidikile mabyan kaka kyan tatu kyan ya kyan tano kya sabala kyo kayiziri yidike muntu donc mon abi vango be wonso no inkibe be sukinina nzambi kayidika muntu mpambako muntu dikan yidikila kadin kadan pemba o kisana mono kezi ngentwadi ko wata de ko wa go mayelo sa sele de amudina de kulumna kadan pemba anza kada ka ko ka tsene kuna sede nkaran pemba wa mona keto yandi tata nzambe vraiment muntu ambi mono kezini yan kuna nkulu muno antoto bukatala koko bimboko e bankaye bampaka saba lion ba tigre bia bio yezi nuni zo zambote ye zo zambimbi tadi zunga semeso kawdi tala ndio yandi tata nzambe kakala komanda kuna mputo mono koko commandant en chef yani kadilanga kuna zulu kuko hunza kwa nani kwa mbono kadi mbuna muini bibi agonso no bengo di tangu muna wo ye baba la mere ye zumbiza woza no za muna la mere tawe nan karam pe mbado bima bibi mono mfumo mono mvuili bi ngaya ni kakala kono kuna zulu kukizi ndiaka yani kadi atela kuna zulu mono fe atela vanza bona tata nzambi widi umbokele karam pe baga botel ndonge kala kuna kada mo ne kala kuna nga unkumini bubwe monom fati diat sensi ndio nge ko yidi ka ki makko tale mono bubu siku songo do monom fuide bima bongale toto mun toto mo kayu kota mdiamana ki ayi fleur bi ko en fati simba e bulu nitune yani bubu ale nzabe kana sasavo muntu kiza kakisonga muntu nuna ngaka tuleni no kutalufako demana bien muntu nuna le mokane ni tuko ube membele kun tuleni tukatona sa kun telefo ale ngaye muntu tu kama na lumuke wono bwabu nga kalene na tambaka na konzako
kan si bongalen toto kadi be kayidi kan toto benena e bi mampe bi awon sono bina kan mpakasa kan lion kan hippopotame kan elephant bi awon sono bina toto kon kadi ngana ta foto ko ale wutu ko ni toto diade de bongalen toto mona boka kota kotele mon toto si vumuni mona zunu mudia mudia keleka kakala fo makentalu kan ka sata ko fo ale nge muntu ndendi adam ndendi koko abi nga ye bulu ye yari muntu nga nswaso ni nga kaleni kalako nga naga ko kumana mazorele kadi wonu geki mpaka saka zibwana ebe uma body tule ngatu madioko ngana didi bima bina sumuka kasumukini mpaka so uzidi madioko mako sumuka neti kanete ni sumuko kuma katika zabine nsaso nkimi na sumu kansi muntu wavangulwa mona kifwani yenzambi ikansi sikungutu kantelele fo ntimi awonto mina koko dia ko kansi eko simbiko mwini nsikwante to una kagana kusentu mutu vididi muntu wa kavila nzambe untekele nima mpasi zizidi kansi zola kwa nzambe kwa kwenye fumu yisu boka wutuka wele butamana wana kuna futa ake gaina butamana kuna futa yani pendo mwese familia Davidi ba mama ibatata tukana ga fete ngindo ana womana wono gege nzoyelo to ngidiyo mudambe nan papa kisile kanga bon e wono gege bana ban baba nanga fo kabela wonzo alwanda ko fo bisile ka munanzo ina beno pasino mona dio mwini kala mona dem pasiko yamana kiamie nzo itatugela na papa baba na papa donc ba on peut yi papa mais bon kan sibu yan fumu yisu kona nzo tinu David kina vo membre ya famille kadi tata Joseph ye mama Maria mana no gakatu kona matte kama ko mana tufete sambila tufete songa wonuki mama Maria ye tata Joseph kuna lungu lantino ba wu fulungatu jamu tinoka e ba sabaka ne vo ba wu famille royale kansi wonuki ki fulungatu e kani bobe na vo ba ministre wonuki ki bo ngani do ko nzomuno mona mono kalele ko atata passer ko zebi nduna nga mwana papa ndanga ko tumoti kasi senzo ina ko mwana papa pasivo papa kada leka kuna mbele mwana papa kada leka kuna mboti yani kaleka ntoto kizebe mko atata passer ko lende ganga ko ndone mwana papa vraiment mwondo kana leka kuna futa kuna kuleka ngabankombo ndanga kubuleni walenda kanako kasi lumukina boba gonto no banganga sanzami balemba na musavo ale mbote tabaka muntu nondo keleka eka ba kumpelu inando na mbe Joseph Maria eka minzo ya bawo ino o bawo fulunkatu ay e muntu ba mwe ndimande yamala tira kun leki samuna munanzo yinanga ngate baba nganga zanzambe ngate baba mfumwe eka nima ale wele kwanda kuna futa or kenge na tombi ngeye kamutu ankako ngeye ndombo na tombo yabana kiami adaye eve bandombe bakala mpasi mu bakisedi ambu dimplina kasi mu kwenda twenda tutungire nzonzambi tutungire nzozankaka tutungire nzomintino aye ba umfuma kumoli basala beto nafintango fefioti yabana ngeye nsuka bubutunga tata nzambe bubu ngeka tavingila wayidika idiado ilu tangiside minsiku ilu zangu semoko lu diete kuluzu vraiment ngansambo mbote ke beno abetu munga mulweki kansa montele mama mingi kutolo tangisa monkanda wowo kanse mwini vosim passe beto mbandu yanja kunsia tumbu twenena ba mundele ba ngunza za mundele za gozo na munza ya mvimba basali lukutaka do mena salila kuna kore batu kiti ko kore bizi ku New York
basadi lu kutakano ale bizir ku France bizir lu kutakano bizir ku l'Allemagne basadi lu kutakano basidi totana twende na ko zayir mfumo bona katumini twenda ko kutana tala yani muntu ndono balu aka kuna monkoto yani mbute ita kutubake ebima bibyo kari moni solanga samampile na mbotto kalembangi yani vuendi maître mbungu vuendi mutabena buna isa koti muna fait petit salon fe mono ba au nombre ya 32 bakala kabanzabi sokompe mindele 32 personnes kasi buna bizilu haka curieusement muta Jean Sala wezidi papa mindele mizadi monzo mindele aka ko mitugir mpimpanyi baba ko ndonga yena mindele ndanga tesko makoma tatu aka tesko makoma tatu aka kibizindo akizebi katuzebi ko mamu yizidi yawo réunion kala yeto fete peton ko kubika to samedi décembre bon yamala to ga kitana tale tene ban mindel musique kun zare la munzo e fu peken zo benu lu zebi kakoni allez bone isa koti muyni madem mo mosu na ga ko mbodi buyde ko dila mun be kiyati kimbakiti e kan kikati de ngudi yoyo ngere zangu mo kamudi hana ba ko sono chambote kaba zebe ko do ketinki monum buyne ngudi yo ngire kon tambile ko tambude kembote kansi dila ko pele yina bune ngara wutu kembote saksi monon kat mu fase makani mabawu ale ngele fuka mata samba buya fuka mabuya ya ses samba kamono buya fuka la sa men yani pele ka jambule dila bubu yani vo keka kwanga yetu izidi nzambi ututumini nzambi lutumini ko mono ndeti mu mambo akani tata nzambi ekakole mona na yani ndio ngudi yi utatala ngudi yi dikata didila su yuleti mamba ka kita didila ndo kya dimboyini mono bu fovange mambo kabako wila kwa koko mama nge kuisa wuno bubu dizaba kando bu fovange mambo bantu kabako wila kondo c'est vrai bantu kabako wila ngako ba vila kane muntu vila kane ndo kwa kontantangu nzambi usola ngado mosi bubu bantu ba vila kane buna kya dikina yami momona vo ngele ndere vo vensamu mina mitavwa bomba goto matavanga mona ya mona ne sedia kuna miongo nkiaga tole mona ne yani tele kuna gata de yani eke boza bindo yani nduna ndo mono ko mongo yakala vun tatu ye na musambila kuna londi kuna miongo ekalu mukina bo ngele ko me ngele sala sacrifice mono kaka biya vuanda na tando tadi biya mwana na senzele biya tala ndombe muna aka muntu mpire ko katungide ngaye tina kasiano mama ko tini woko nki uta mwine wonga enki wizire koko ye kinkenda ke kala yando kele ka ko sacrifice ngene na yando sacrifice ze sala tondele mono nundo mono isi mono kimbangu munzie troko mingene na ngize ko bwana utasambila mono munzie troko ngene na simone kimbangu nge unani wedi tete doko katude mwanzi makaka ka wonu ko lotela bene bandombe bele yando tavowa beto bene bandombe membo boloko lokezi mafunda maya yenkama ya zanvululele mo boloko bubu boloko da bendu meni dia do nzambe ka tutumini kwa ngeye tata nzambe
tata nzambe ko mono kalutu mi yamda bu sulu tuzabe savo bolo ko de be no meni do oui bolo ko de be no de meni muna mafunda mayayen khama ya zamvulu kezi mu bolo ko nzambe ru fuide den kay na bolo ko do meni ngindu za zingi kasimana kamfunwa niko buba tutele levo to kambandu yantete yanzole yantatu ye ya ko baba bela nganzambi kunchatumbu donc ngaye mono kunchenki amitwena kunchenki amitwena silu widi kele noti bubu ngaye le ndele tungen nzambi muna mfuntandu tutungile nzambi mpile yina ngaye ndobe en tant que qui kona tungile nzo yampila yina muna mfuntano vote tamende sosa tele tama solo la mumbandu itakuiza kutekere tanga siku na wansamba no ikulomba tanga tintete muna Yesaya tanga muna Yesaya kapuja 11 yatikele temunanzile yantete batata bawakanga mama bawakanga mamuna samu tuvandi ni ngeye mono mvuma koma ya muna pelozo Yesaya 11 tanga kwani doucement so ça pas que tu bois kuzukutana nanima toka muna jana tete ndio kapukia 11 Mwasei mwana mwanda vela tutanga Yesaya kapukia 11 kinigatete Una mushinza kia Yesaya muna mena esasila ngala sinza luzebikyo kale bere lo bakongo sinza kati luzebikyo amanda betama kake kongo kakena ke betela ko sinza woni kiki ale ntie unanga par exemple mango ale batobeni azenga kuna ntuba wodi yuma kyo sinza ki salanga ntango za kaka sasa ki sasanga melize bidi amudine to matanga doucement votukira dia malembe tanga pasivo muna sinza kia Yesaya muna mena sasila vala dinatuka miandi ngala papa muna sinza kia Yesaya sinza muna sinza kia Yesaya muna mena si mwamena nsasila muna sinza kia Yesaya buna beto tena muna sinza kia tata simone kimbangu mano anto mudiri abuna ngakelendi tako wodi kene note to malanda wo mana tanga malembe ngepita ndoroka kizubile mo ndoroka muna sinza kia Yesaya muna mena sasila mwana mena nsasila muna mena sasila vala dinatuka miandi dinabuta mimbutu vayandi peve ya yave inasikila peve ya ndwenga yena yadila peve ya nzailu ye vumi kia yave si kakala nienzi andi muvumi kia yave yekana kongo dila bonso bumonanga mesomandiko ovozenga bonso buwanga matumandiko kansi mulunungu sika kongo dila baputu mumasonga sika zengila babu pombo vantoto yandi una banda ntoto mukawa anwandi mupeve akoba biandi sika vonda bambi Unaga kuna nsoka
ba papa e ba mama stato watale kapu kyo kanine mbazi nzambe kamera kungana mavimpi bana mbazi sana regalanda ubi ngatu mfelu mbuke bonane onso ntangu ka tata nzambe ka kungana luve muna Yesaya muna sinza ke Yesaya muna kuna Yesaya muna kuna tata Simoni Kimbangu kadi ntangwa betu yi ntangwa nani ye ya tata Simoni Kimbangu ya nani ya tata Simoni Kimbangu ntangwa ya betu akadi amana pelena kuti no vraiment ye qui est fierté baka muna nkona muna sinza ke tata Simoni Kimbangu simu amenen ensasila zina sisa kitoka sebitala bona otobatanga ke kapu kekyo bien mbazi ke timbazi ngem bukaka sitatoma ke sasela kapu ke totoma zaba bubu inkiti takutu sosela beno to kala ban ko min siku jamana ke ambe beto kun satumu itole na kansi baba telefo boloko de kala yetu de 4400 ans de meni beto imbandu yanja insilu za tata nzambi est-ce que mbandu zitandu zena ubinga to zikwa zia kaka donc nsuka mbandu beto sitang silande temna kana lendi te mbandu ya kuncha tumbo kabo mbandu ilanda katibo batewolo kaona mitanga mkumba seyo mwana manda verela kasi lembu kilanga nate funda da simbandu mubaba kunzolanga yekebanga sikuru kusuzami. Merci. Mamu mwini matuneti beto vumbandu ya nsuka kadi ya tano ga inani ko beto mandu ya nsuka sadiri ngeye ya kala tata nzinga ya tata mala ube tata wanani ube tata makandi ube tata mutansi beto tukutu mbandu ya nja donc tumbuki na limite kwa beto et mwindi revo c'est vrai diamu dinagana limite beto nsuka nsamu bamundele bayiza ko centre d'accueil banganga zanzami za wonsa tuka munza ya vimba bawundo beno vraiment swasone beto to bankaka abramo batunga di bunda tata nzambi inkibatunga bana batunga kaka fondation imeni beto tutatunga di bunda mfumo ti Yesu Kristo kasi tutunga di kaka bibaka kasi beno luta tunga di bunda tata mwanda allez ludi wudi tous les plafonds wudi tous les mielo wudi tous les fenêtres allez wudi tous les crépissages de tous les pavements wudi kama gonzo benen satu allez bobwe mukona tout dinge immobilier ndiabudan zo ya kotwa batu batuka kubutu batutela bo ebuntari ni c'est vrai kadi tata nzambi mfumoti Yesu Kristo tata mwanda ewa ya nani ngatule zebino wanjade yako kuiza bawo ndio beno lutule mobilier mwanzo tata nzambi beto kote yani bawo ndio nzo yitatunga beno lutabarika beno kaka beto bawo tsuno momo vulu kumba modi kadila ayo itungire beto bandombe elutala kaka bubu butatala otse bamona ko ni gramarabu nzambi mama mono kana nkara mona fiote nga vraiment nga nkot mvutu kirimna de bonde tata Simoni Kimbangu fongi na gramarabu ka fote monoko
kadi to kay wutu kila ya isi buana di bundu do kon kadi bi barka ga mono nanga salu ke moto to salanga kadi mu ka ga yan kan tere ni fo eminence boyinde sarga ke yu salanga takati kwenda kumbongo ko yabale na tele tu ba to ke to botu vidila baba muta bobe ye grama rabo kadi de basakala bi mpumule ba metre mbungwe nga woni ke nga bantina grama rabo yandi fo to kota mo chambre nga ye mono pen ndelo ko to le nga ko diabo nga diabo no na muta muntu ale to kota le mo na biro ke mono mona kuna sante da kai o ka ngenzo muno ngenge benzo si vuana mvuendo kiti yani vuendo ndam ma bonzelo kutela kasema beto bole muno ka beto beto na mo beto bole ko tena mo vraiment salu kempile uta salu ludi ya toujours ntinzan muno ntinzan bono salanga salu kempile ndo kiadi nzambie ya mbe kampasi aniko ngeye muntu mpile yo wana sari kuna kakanti sana muino viba yikiano kutubaka kampasi aniko babo no si na yamela kusongelela ngango ale eminence tenda kelele kampembe weno te mambo tenda kelele kampembe muna tenda kelele kampembe kina sito watule bizidi babantu bizidi lunana yetano itula mona kadi ngeye non c'est-à-dire muindi vo vraiment muntu ankaka wanange bona tutule bizidi ku lunana yetano bina ale muna konso zidi sina sonke nkumbo muntu ale so baka sia kuana kima kimosie ale bona kuiza munzo mumu ando mo zole yidi kila ngan sama ko parce que bantu abinga ba kotti ko nge kako kaka mun consentiment tere mun paka se mene wodo ki ikutara ke tibo ko nganga kaka ndo ko hana kima ki moskina bona kuiza bona losa munzo mumu donc lele wona yadi di won toto wona lose poudre bu lose malasi mane yami ko ana bu bonge kima kina bona tuda na wu nzo ya gonto bizale ye muisi butala batu bana ba gonto no bo sonde bisidi mo ba do kuiza ale konto muntu 1 million konto muntu 1 million pour kata ku 85,000 dollars 85 millions ya dollars alors bu sabune parce que utumbongo zina nsaso nizikalanga kasi ngana ndo zorele ya kulonga ngana pe ngongwa ete ba kontara na sui ya ndoloka pardon mais bon mono intere mono grand frère ko moni wonga ko moni ko wonga ko ndo kiadi mono muntu ya mono kisi bati ka mono mono grand frère ko moni wonga ngiro simba gembo mono ko moni wonga ko akange ndamudi ndele kwa ngai mono ngati bemfumo nzama kutumina watatu ka mono pasivo nge wanzaba mono pe yako zaya ba mama batata mwini mambo minaganza baba mutabobe babe kise engenge mambo ka kulonga imoka ka wazaisa ko ndenda zaisa papa tuka kanibonza zingiri bidufuno kete kutambula ka mambo yengenda kubiro yani kama karaka dimbongo kulubi epi kinatoenda kumemlinga otememlinga ando madama na masumulo na mbongo zina za yani kama mboteko mbongo za yani kazana za mboteko za mbi yeke mbongo wando kazana za mboteko bonge na anzoa kwa mana dia mbongo zo mfuidi mun mwini mbongo za kabuzikala bobo meba bingi bakondela munanzela zina ngato ka bwako woni kiki vraiment ngizi tutaka sakati ngibina ntanda mabuna family meniyo kadi ya non tela vo etarete embute muzei muno wonto mena gonzaya nde ngudi ani sedi ani lumu kibo sibo fwa mun kena mi diambuko wizo ndomba 1,500,000 francs belge demba ka sumbi la voiture ani
akan ki kungani ndo tata e mama da yer peo be ko pa bambuta mbota be ndako bayna ko bwana ko nam fulba bole kentu yakala ba fois yani pe dira ko ga dila ba mama batata muyni mabu mina gana mabu ma mingi menina kat won so tele kiki mpango la fangu yambala tata nzambi katu yindula batoto matanga uma wude kanan sasila putoto matanga sasongo da ko maka kalutanga mpasi vota tesa visa ketuko kutuweke na tango beto yiyi tata nzambi salukene ke tunga mako bambuta mutu Abraham mfumu salukene ke tunga mako baba tinatine kana nzambi tuko ba Petro yiba yoni ya baba naten kana nzambi bubu tata mwanda idi adido buba samba munankumo yave amen munankumo Yesu Mesiya amen oh ika betu tutanga munankumo sey mwana mwanda belela baungo jamana kambi bazi sola futata simuni kimango mwanda bana babete banongo kelanga kumputu mwana beto yefa ibakala yembuta muntu ndo wakala dezi bwana wa longele tata teka bakala kala sigimosi bona tata ndona wana kuna mputu wana longo ko faculté de théologie bobo keke basale kisami d'Amérique kituka docteur en théologie allez ba professeur bada bay donc voandi la oh ngetata yefa ngeki mbangise ndomo kimbangise 100% ngeki mbangise butata utotela tata simoni kimbangu inani yani ndo katika lutangana comme titre ya papel Elisabeth Église de Jésus-Christ sur la terre par le prophète Simon Kimbangu donc hatu yeso bakatabo selfie silen sadisi ya ndo ben mando ba kanu ngamuko anana mon mun delentele nge kuikidi ka woni kiki mutka bar ko telefo tata Simon Kimbangu ngunza o kandi tata nzambi ngunza mfumu Yesu ngunza kasakolo kanena sadisi beno mutafo tata Simon Kimbangu induna wasautu kanna tata watu kanna mfumu ti Yesu Kristo beno ko zele tambudilanga ko jambe nki hamme munu mundele se ko fundisa me benu masoba diambulu muini fo ikire ka kibene njangunza yina ndio bo fuidi kuna bulu lana wodi kilanga kuna bele ko mona njangunza yina siste ndio kire ka tutengi doko ndio beno ko to bele saban sasa diamboko c'est vrai salu ki beno kanse kuntwala beto de ko kuli yadila ah ono ko ya katula tata montanze katudi ntuli de mundele kakalagana uwa kalulendi ko bo nkatuli tata nzingale ngaye ube batele tata nkimu ale tata nkimu gange dia ko na furuki na ko kisebe ko kete boy to kadira nta sota mudela ko to Kimangi sevi beto ini yetu kaga tufete kala katulendi katulwa di akako papa vi ah kabo kulende zola ba uvo vraiment beno foti na yeno kallendi tamle ko mitata Simon Kimbangu ngunza yani muntu wa filo ko mfumoti ntuma mfumoti Yesu Kristo ntumwa donc envoyé spécial de notre Seigneur Jésus en kibeno tadio si ala filistin sadisi ndio na lemba tomaka na kwanza kazi beno bando be kadole na ngabo woko de mena kami mono mundele ngati se kutokana sa ye hemde no kutokana sa kambe di muina nga mutum pasie dina ka kwikiri fo ben di amna ka yitiki ka beno ka no de résistance ko bobo nga yepe docteur en théologie ta ko zikita o kimbangi c'est 100% e bona ki docteur en théologie nga ko ta ko visa ko fo bobu tatela buna ndo Simon Kimbangu c'est un prophète be kona ko ngango ko bobu tambi kon mana manzole mon professeur rangaye kadi mono ngene keto contre Kimbangu kide kun tambla ko fo yani vraiment envoyé kasi mono foti tambla fo yani envoyé de notre Seigneur Jésus-Christ yani nduna kasa sanina kasi nge vuide esse ko vuida ko fundu ko mono nzenza bese ko nziti sila idiada ba mama batata be ko sanza ko ne bena kabidi andi mamboko to kala no yezola
tukale no bankwami siku et tukale kwami salu pastor tabule ensendo mvu ya mvu mnakumba se mwana mwanda velela amen. Mwana ye mwanda velela ba mama batata zono mamuta batkidi yenu nzambi yani vo tuvange no muntu munakifani fani keto bona muntu nani muntu nzambi ungatu nkhala mpemba muntu nani nzambi unkhala mpemba muntu nani voto zebi vo muntu inzambi ndiadu ko konsudi amodi tuvanga yani ananda mbwana kana pourquoi ndendere tavo bunsimbi de micro e bubu yani takumbaka image kama na kusikala ndambu tomana vove ediamu de mfundu bene luwididio vobe tabaonso tugimide nkunga mubungene micro mesibuka bene baonso luwidi nkunga una mbado bato bakalanga ko information bato baonso bakalanga mna information vobe mna kat kwa studio kwa konsudi amudi bavova di waka na munza ya mvimba pourquoi kadi bele gana central gana ena vo micro mi avons mi sibuka e bobu ka vo vele kwa konso di ambu di waka ni munza ya mvimba donc ko konso uma le swama iwa kota mona ntiantoto to mena wakanga e fulbi awonso no ou bien kotele mona dia kidan susu swemi mona kati ou bien wele mona ntiamaza kati bo swami ou bien kati mona zulu zulu konso di amudi uvova nzambi ze video kansi katulele kuikila mambo manako kansi bunato matana munkana wa nzambi tubongele kake naona kya mfumu Yesu ou bien Saint Joseph tata Joseph wabanda kimakangu kwa mama Maria kansi bantu makaba mwinivo mama Maria kena wasadi lako ba mwinivo ndanga diangkangan khatu vumugene yani buna tata Joseph widin sango zina bukazola kizitisa yezitisa diaka nkumbu ya mama Maria wazola kigola kansi kazola petula mazuko wazola kwanika kigola kansi ntago yako kubikidibo nzambi filise mbasi tata Joseph kumone wongako kadi vumukine kena mama Maria kakenza yayiko kansi mwanda velela kansi tata Joseph ko vovane muntu ko boy yeni anjelo kasabila musonga vo c'est vrai muntu inzambi bokena vo beto bantu tu banzambi kwa konso fulu kina kiwena vova dia mbote wamana vova dia mbi sida zabakana una vova dia mbote sida zabakana ntangu yika lende zabakana waniko kansi gene ntangu dina sida kufundisilwa
zono be to televo beto imadu yanja nsilu za tata nzambi zana muna beto. C'est vrai, ba mama batata nsilu za nzambi zana muna beto. Ndanga di bonde kene fumbandu yantano nkatu. Butu kuzimani sembandu yanja tufoti batike mbandu yankaka. Yatele ba mindele vo l'homme noir a été prisonnier pendant 4400 ans. Batele vo tangu yiyi boloko de ngendo medimeni. Bonso biovu bikala ngamna beto. Boloko de beto limeni, pourquoi? Est-ce que les 4400 ans il n'est pas quasiment boloko, est-ce que tu as sadidio? Ou bien, libération conditionnelle, kadi de vanga manga. Tanguza ontono, quand il y a un événement. Buna événement yina, irananga comme fumuziya langenza, bate levo, allez. Maintenant, bantu ba onto benam boloko, bena telle période à telle période, bakanga manamuna diambo edi tout comme na wonu kiaki à l'occasion de la fête nationale, allez bantu bana libéré kala di kalanga yina babokalanga vo libération conditionnelle. Il y a de prison lieu ito kala kwa tatanzambi pendant 4400 ans. Est-ce que il y a 4400 ans ani muntu andombe keti wasidia manisa muna prison ou bien libération conditionnelle. Vos libérations conditionnelles, les motifs ito kotrante te boloko et bossi qu'à circonstance na niveau allez l'état muy niveau ngambote ou bien nzambi muy niveau allez amla ya katule bantu bobo ba mama batata mambo mana mena mampasi beni muna 1963 ya batika zangu rise bantu moko kuzilwa kama 68 tumu niveau ale tu foti diat se bantu kuluzu mundemene kamba tezora tunge nzonzambi kuna kamba tangu za wontu tutavo ale yambala to batika nzonzambi tata yani von non kizolele ko lwatungenzo ya yave anantandwa salte ubi antandwa doti ubi antandwa mvindu kizolele ko kadi ambo tuzangu dise moko 68 ebo itotunga non kalutungi ko di ambo di kondolo allez to renforcer position parce que votre yambala kama sumu to di kuluzu to di te kuluzu musavo ngongo eto to vanga di akako ngana to vanga alu fois kansi kato yambala kakako tuzilwa ka mu 72 tate à nouveau allez le salaire no retraite muntu ka avoué et biwayani c'est vrai retraite to sala ya tamakuto ana lo sal sulo luingi comment kozilwa comme 76 ya niveau allez maintenant allez-y le 4 juillet 1976 ou bien 76 to sala nsin sani antete mudiamo dan tongulo nzambia kuna yelo selemi tata ya no folu yantika mutu wele ko retraite wele monana yezimbasi mutu wele ko retraite wele monana tata simoni kimbangu mutu wele ko retraite wele monana mama muilu ou bien beto bi fofala be bantu oh mais comment ça bobu tuta fofa koko allez moi mwingi bata sala retraite mono ko wanda ngene yeno kasi kuna nzame ka foti songa dina de yani mono ko wanda ngena
to katanga mpeleyo tata mwini vo ale metna vraiment lu tongen zonzambi tu yatkide tongen zonzambi le 7 juillet to batketime fondation. Eh bien le 6 avril 81 tout ça dit d'inauguration en zonzambi 5 ans après be to bankwan sambu kanivo zolankatu ngatule manitu ngenzo ina ba mundele bana biziri mu 78 ba vo boloko de beno bando be di meni pourquoi boloko de beto di meni bobo woni kyaki ba mame batata to na kumbanza Rwanda nze izola vovela edivo mono dizietelanga kadiamla kuna tombi madiako kani mudia madia mvoende kuna nzoka de beto nsaki yukwa beto kunkamba nsaki nkombo tutayo kansivo tukona zietingi ngindi mosikalanga yami tata yani vo yikenza yamlanza yawo tunakala muntu mosi isalu keke isaranga lubukelumbu konso kungele oto kilungeni ndi kwami kika kola madi ankaluko nonga tubangana ka kemizi fe ube ngatu ngena die ka keke tingamtino madi mano konso kimboeni ndi kiso sa kwa mpemi leleko konso lele mono mvoeti konso muntu kungane lele mono mvoeti ba mama batata beto to bankwan sambu vonzambi sole lo kwani ngeye wa mwampila yoyo ye mono fofola kya muntu mbado beno mfoti kutaka senza mona magonso mutukalanga beto tukatunuani sawa mbuta beto katunuani sawa leke beto katofinyi muntu munza batu mwini ni kibedi vo c'est vrai betu batu banka kali zuzi kunkamba to kala ndonga ye yingi kasinge kumona batu banwana je kumundi batu bafingana muntu awonso no sidi sotoni kima belekya kungana yamana kami zola bokutele wonu kyaki vo bena batata bena mama lokona nwani lokona finga zani dina diamu de yivwa ubi ngatu kuna fundani to wedi tata utulongele tata utulongele to mena kutosonge engindu za vauka tuzike no mavango mansuni beto to bang konsam nzambi sole lo ka beto tunge di bundu dan suka di bundu da tata mwanda ngizir ko ngola sato sa bien namra tayangire ke enkango ba mama ba ko tuzolanga bena kuko batata bana ba diata ngamona ludi muzola la ntambiza tata simoni kimbangu lolo nsatu zina tata bakuntela ndendi fotika ka kwenda inkuiza ito izidi bolo tamana pela mosi badi de la juge jeteki rubenga to koreki makama bum pasi makala yemansoni nsi amputu ngudi azieta yayo katiki kwendera munkumwa nkako munankumwa tata simoni kimbangu kwendera muna mwana nsizi na zawonzo no mungele bantu batezele mwana vosaru kama to ni sala mwana mwana kifingi wa muta mwana kifingi wa leke mama wonzo kuna vovingi lufuva mu ilomba muno pasivonza ya wonzo ne vuvama nsatu zabeno mpe kukwangola ndanga lufuva mu idi adudo kwa konso wana ndendele kwenda mfoti longela batu bawizana bantu bazolazana bantu basose lufuva mu
parce vo nsie no ya mboto mboto izele kim vama kem pila mumpila ngansi ya vama lo sadele e kim vama ken ben lu vuidensi kadi in kaylo ngo vo nzambi ukalogana kasi vo futi tuntananga kabombote ko telekelen kwa ku kimbangi kelu vunu dena da yivo ana meso manzambi ko teleke kimbangi kelu vunu ko mumfinangani yako vo kibokala ganga nzambi ukona telekanga kimbangi kelu vunu pasi vo mutu kamone pasi dena dembi katusila bonako beno lubana banzambi beno lolanda ngantame za tata simone kimbangu tekele ka mutu vengembi de situation kansi no yambala kakaya vove didi mpase vo muntu ntuka mona pasi dina dembi tutongen sieto mona kelele kuweza ye mambo mambi ku komono jamais mambo mambi ko matuka vodi amuna ngindo muna yindira ko tungindo mbi muntu kumbanda wandete ube muntu kunzuba papa kadi yani wasa ko tukani kina attention ki leni zola ko ndio muntu kamone pasi buna kulu len siku pasi idi ado mo ki beni taka yidi kilanga en siku itaka mendi atela mo ki beni bosi mbasi ko tuma benu ndi akolo jatela mo nan siku kan se vo mono kitami jatela mo siku ko nganga nzambe lu vunu kon se di amungile ranga desumu donc rana vuna takulu vuna bamu tabatu tele ke ngana vo kwa konso ga ubuila teka kombela kadi tama vo gavuidin sonso ubie avuidin sende ebono bwa kaka ngeki beno walwala idiati dio moni kizolle ko nantite ko ambiko mu sungi ko ni beno bos moni ki beni akala watte kama diati mama me batata to zola ziana ku tele kakimbangi kelu vunu mum finangani akuko muntu nduke konzola ko sambila parce que nzambi kasungi ke diambo dina la zolana kasvo te wona mo se mutam passi na be sama tata nzambi vraiment corvée responsabilité inene ngemu ko ikizinani muinda kadi tous les temps mon ko ikizinani muinda donc bu kenavo muinda ko sosiko wa na diatela mona tombe kadi zabavo mono yitanga responsable ngene na mono responsabilité tete ya mono kibeni en tant que mon kwikizi ngena responsable ya mama mfuman longo ngena responsable ya bana babi ngena responsable muna di bundu na vimba kansi bumuna kibeni vondi bantu tangona vondi eh bien ndanga conséquence muna tumbu kibaka ki foti sundi la benu mawonto na fulu kyaki kadi responsabilité yingi ne yami kasi bobu en tant que responsable muna kibeni je commets des erreurs ou bien mfoti zola tokana sa ebantu tout comme nantanga mpila yina vraiment mon passingena kim fumu kyambote kansi keba kadi moindre chose mutu monen pasi sundiri ngeye woni ke tulendere ga nge sumu moni bobe kansi tumbu ke kabaka yani ke kala moindre mono ibake tumbu ki sunda pourquoi kadi mono est responsable mono ki beni gina responsable ya bobe. Alors, vous, en tant que responsable de Bobé, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous payez les pots cassés. Tout quand on a pas si
tayitanga dio vo wunu kyaki muine mono ngele gonde muntu ngede ko le gonde muntu kaka parce que muine do ko papa vengi dio ana fulukina kuvila kani ko vous êtes responsable yange yeki beni muna acte ine sadidi mambi kalulande ko mambote lulanda ka woni kiki ala yamana ko tumanda wonde muntu ngede ko le wonde muntu parce que monom fumunte elebo muna di bundi de beto wonde muntu boyi ale ngele wona ko sokale di amboy di parce que mona ka campus c'est faux muna lokwe ko la beto kadle ni ganga mako muntu nandi non zambi mabu magonto matuta vova mabudi mwanga na muna ndamo yendambo pourquoi kadi nzambe kafunako mukwenda twena sila zaba kituko twekena bubu wonu kiki lumukan suka mu 1987 l'année passée mu lumukan suka kivila kana ko lumuki hitwa kala kuna soyo to yena zone kale 30 et en tout cas wonu kaki kale 31 wonu dia kangena ku tribune ya Luanda ndandi di fofo la diaka ki kona tombi madiako ngiziri kwa banguri zami ngiziri kwa batata bami ngiziri kwa bampangi zami luvuva mo ikolo natina ke lendo kono natina kinduko luvuva mo luiziri yami ko Kinshasa ou bien ngatu mo République populaire du Congo ou bien ngatu ko République Centrafrique ou bien kuna putu nsatu zikalanga bantu papa nanga cette fois-ci la bonne année c'est kakala kona kasingiza futuka de ko Angola 12 mois ya katuka le 10 janvier 1987 et Suzy le 28 ngiza futuka de akaba Suzy le 29 tuza futuka de ak simpasi ngodi zami luntamba la mona kiesi masema mi luntamba la mona kiesi bana beto lutu tambala mona kiesi yambala nzambe katule luva munti Angola mambo mamiengi mene yetu salu kya kingi na yetu zone ya muindi kuna viana salu kine kina kuna viana beto tagaini l'hôpital kwa tata nzambe kuna Kinshasa l'hôpital la 250 lits 60 médecins. Quand l'hôpital nous nene, il faut 60 médecins. Bas 600 médicaux, 90. Alors, infirmier, qu'on a 140. Moi, je me dis que si je suis à l'hôpital nous nene, alors, tu vas faire le traitement bien. Quand nous kingweza ni kilendele kala busitato malomba kwa tata wanani vosi dale nakana sito le ko filisa ba docteur parce vo basala ko na l'hôpital wa Viana kizebe ko tunde de zona e boye le filisa ba docteur hein donc tu es là pour le fils de docteur hein bon quelqu'un a mal à salle de inauguration quand si nzozi kezi na tutungi de kuna nzozi ke butu wizana tutungi no dia kan nzozi zingi kadi l'hôpital Luanda bantu bingi mena koko moro kuna Luanda kuna Kinshasa kuna l'hôpital beto Zuzia kutaka sebantu ba wonso ba futsala kuna l'hôpital na beto ya ba wogisa sévèrement kadi mboto balanda fangu de mono kisalu ke munganga kisalu ke nzambi kadi ka kisola muntu ko konso muntu kaka muntu na maladi kaka ikakala mwesi famille ikala mokala mwesi famille maladi kaka ka futi bakalu salusu
alors mabu ya batela zuzi a bantu bakaba dididi kadi vraiment ke lendi yangala la ko dio ebe bobu muntu malade wizidi bugun sade sa senkatu kateka monem pasi alors la ke lendi yangala la ko ide adio l'hôpital lona di lwalombo lwa pasivo bakundi bena munsi anzenza batugane lo salusu demana kami bazebi salu kitu salanga salu kembote kani ndo tu salanga salu kembi ngaka balende se katugona ntia ko bizito ngela ngelo l'hôpital tiado l'hôpital lona lona non kangu wangola yan vimba volo ga kidi bana kumba tata simoni kimbangu me jamuda sadi sezimbe vo za zo l'hôpital bato tutele nge responsable ko ko ni kia ki tata nzinga kati l'hôpital la libundu l'hôpital l'ancien ago tuni angola jamuda sadi se e bantu ba maladi dia do kadi mambo mingi bagona waka ningi katto l'hôpital lo hospital ko na kinsasa lo abeto bago onsono wakala mundele wakala ndombe vo maladi ka baftu ko sadisa kuma ni wonga ko no l'hôpital lo bantu kinga ni vuidi lo katto l'hôpital lo angeye dia do bangudi zami on tamuntele mamu mamigi mena yetu bi moko be bingi mena yetu ndende ko rogana mena musya sasidi zono muntu andombe inani mo bolo ko tokala beto to 4e génération bubu bolo ko de beto de meni buba tutele le vo konsia tumbu tena e buba tele vo 5e génération kayena ko ici alors c'est quoi donc bubu tele lo akana wuma beto buba tutele lo tatunga di bondu dan suka jamida ta sale de mariage nouvelle génération kanti munazola imona tufati nongina watele kuteleka kimbangi kelvunu mumfinangani akoko kana mesma tatanzami de sumu mono kelende kuiza kwa ngola ko ngizanati kwa konso kima mugangi se baton pass jamais kilende kuiza kwa ngola ya teka ko kimwini kimende da teka ko kikuiza kama jamanda sumba ko kansi de kuizilanga diamuda yidi kila bontu na bozola nganzami eto lamana savo papa kuiza ndiako kwa ngola mvoendi kansi bana batata bena ko nzevo kabalende zola ko ndo kiza ne kubatala ebo ingiza kwa mungatu kizani ba mama eskendera ko kuiza kwa ngola ndinga zifuidi mwini bakaka bakapo den kalo ba mama ngiza ko kwa ngola ungatu kizani bankaka ba mizisi ka bazole kungiza dia muda toka na sakwe wata tukolo le nonti mama bo mingi mena yeto kuntwala sila to bakunzala ka mivingi la wono ke kallen kunzala bayndiko kazi tangu ilande sila to bakunjangala la kadi gene mama ta ko to vingi la bet sa de centenaire ba mama ye batata wonu kiki konsobule wizara navo lumukan suka ka centenaire wonu kiki le 31 décembre, c'est-à-dire
wuni ki betaba wotu tanagaga mu centenaire yankaka beto ngata ko tukala ko kadi tweka tangu ida tuwi kwenda ko tukwendanga mamu mamingi mina yetu tangu mutu sade centenaire uzuzu kuna kamba buta sale inauguration ya nzoyina eh bien lumukyo kya Noël kya le 25 bato musala défilé tena abe buto musala défilé imona toko di mosi wiza zio kuzi fukama papa ngude mon mbuindi bu défilé ngudi yakwa ekwe kana non tamaka fwa mu muini mu défilé ndio kile kama mama ngakenina mu sinde so ngudi yakwa ngudi na be malaka mona mwana na vidite ko mona pila inanga to tala ko to bilumbila ande ana muntu ngani wadia lumbukina ko su kubata kana onda bo bulutu tana ja vuka to kabadi kala kona diabudina kala dikala selu telen sansam kwa konto yukuna yina uvuzo maana kune sangu nkibi mona yako ngatu sile kitu ka nguba wa maana kune nguba nkibi mona kuna nguba donc kwa konto matuvanga maana pestovuza tangu ilweki tukebe nokoto ngalumbukina kibasiomba ayayaya bona natala muntu ndo ko si mwini wele butala wonda butala mane kisebe nkantini zekala yako kitibo kizire nanda mungenge kumoni de mama batata tutala tuvingile no centenaire to sadidio tuvingile no bilu bitalanda yambala nzambe kakala yebeto situ kuna sale kuna viana mangina teta ko lusat sabna bimbe fo to butulendere tuizana vovu gene yeto vo mana ma wonto matu longolo suma baka fulu muntima metto sallamu tatambule mo yanfu nteten suka ngaye ulwa wa ulutulu ndi fukule mvimba muino mvima pelu budi kala lumbu bulakati ben ba tatu ban longolo kazini beto ben pe sula kala beto mu lokola kyake kisidi mu kutulwa kisa mumbazi le premier jour du mois de janvier 1988 beto ba won sono tuizidi ba fuluki akitata nzambi utusambula diantete tulombele levo na masumo meto mana ma won so matuvengi tuka le 1er janvier 1987 te wulu ki le 31 décembre 1987 utu yamudi le masumo meto ba won sono tuzolo to wutulu kangu tulu kayanzole tuzole le vota kota mbazi mona vua mpa yentima mambote dodo kolo kuna enti walu vamu ku Angola pasivo makande zindinga batunge nsiau biensieto ene yambote mbote yina watula mawonto mene yetu nsatu luva muto luva mu mwanda luva mu nsieto ya yamvima ya Angola luva mu Afrique emunza yamvima petolombele luva mu nazara kwa sey mwana mwanda verela amen.